Evo nas opet, dobar dan poštovani gledatelji, nova epizoda sportske emisije FA portala. Ovaj put ćemo pokriti jednu temu, nadamo se će biti nešto kraća emisija nego inače. Namjerno smo uzeli jednu temu da će imati malo manje za pričat, malo se ljudi žalili da su emisije preduge. Pokrit ćemo jedan pregled europske sezone hrvatskih klubova. Za sada, dakle nećemo još pokriti logično Dinamovu europsku jesen, nećemo pričati tek kad bude bilo gotovo, znači tek za kojih 3 mjeseca. A sad ćemo biti proći kroz europsku sezonu sva 4 naša kluba i ukratko zaključiti neke stvari, ja se nadam. Krenut ćemo normalno od najzanimljivije teme, to je Dinamo. Dakle, Dinamo se kao prvak kvalificirao za Ligu prvaka. Počelo je sa utakmicom protiv Hapoel Beerševe. Dakle, prva utakmica koja su bila, ajmo započeti s time, koje su bili očekivanja prije samog početka sezone. Znači, Dinamo je imao ogroman promet, doveli su jako puno igrača, rekli sam već da imaju ogroman kadar i za HNS za Europu. Koje je bilo očekivanje prije početka opće europske sezone? Pa svakako, evo, prije početka europske sezone bilo je puno sumnji u Dinamo. Jedan uvaženi gospodin Joško Jeličić je unaprijed osudio, odnosno prosudio njihov... Doduše, mislim da je to bilo na kraju još prošle sezone. Da, na kraju prošle sezone, ali... Hrabra oklada. Hrabro... S obzirom na ono što je Dinamo u to vrijeme prikazivao na terenu, nama se činilo logična stvar u to vrijeme. On nije mogao očekivati da će toliko igrača doći, da će na neki način Bjelica odraditi dobar posao u pripremama i na neki način možda i ta utakmica protiv Hapoela bila jedan zalet gdje su oni tom pobjedom 5-0 na neki način vidjeli da mogu i krenuli na neki način uspješno u cijelu tu priču oko Europe. Međutim, imali su oni na neki način i malo i sreće, jer kasnije ta Astana na neki način, ja sam malo ipak više očekivao od njih. Pa ja sam očekivao više i od Hapoela i od Astane. I sad protiv Hapoela, mislim slažem da su imali u svim utakmicama dozu sreće, kasnije mi se to bilo o glavu protiv Young Boysa, ali mi za tih 5-0 oni su bili u utakmici uvjerljivo bolji, ali nisu baš bili za 5-0 bolji, po meni. Da. Pa, ne bih se složio nužno s vama. Ono što je prikazao Hapoel u toj utakmici, pogotovo gospodin na vratima Hapoela, podsjeti me ime, molim te. Da, onaj Grk, ali dobro, mislim čovjek za kojeg se kasnije pričalo da je prodao utakmicu. Dakle, od 3 udarca je on dobio 5 golova, što samo govori o... Pa, po meni to govori tim više, da Dinamo nije pobjeda 5-0, da nije realan omjer snaga između te dvije ekipe. Ali da je bio golman koji je kvalitetan, bio bi gol razlika manje. 11 udaraca na gol, 15 udaraca sveukupno, samo jedna obrana njihovog vratara, 16 slobodnih udaraca, 4 kornera, posjed lopte, isto tako... Znači slažem se da je Dinamo bio uvjerljivo bolji, ali mislim da 5-0 je malo bilo ipak previše. U uzvratu kad su krenuli malo slabije... Tako je, na uzvratu poluvrijeme je čini mi se 2-0 za Hapoel. Znači, nije bilo baš obećavajuće da nisu imali tako veliku prednost iz prve utakmice. Ko zna kako bi se sve to skupa razvijalo, ali ajde. Da je prvo završila 3-0, a u drugoj gubiš 2-0, to je već voda do ušiju. I to se već Dinamo događalo kroz povijest. Tako da ovu prvu stepenicu su na neki način prošli, ajmo reći, uvjerljivo. U biti su oni prošli nekako iznenađujuće bezbolno i prvu i drugu stepenicu. Znači i Astanu koja, ajmo reći, slovi kao nekakva iskusna europska ekipa koja je i igrala skupine Lige prvaka, znači sa nekim iskustvom ekipa koja ima novac uvijek da vodi nekakve igrače, strance koji biti su dobri igrači, kvalitetni, ali u biti su nekako i to bezbolno prošli bez da je bilo nekakve realne prijetnje od ispadanja. Je, ali ja nekako mislim da u principu Dinamo je tu prvu utakmicu u gostima stvarno odigrao dobro i tu je Dinamo pokazao da stvarno mogu igrati. Mm-hmm. Znači, taj dan... Ozbiljan europski nogomet. Tako je. Da. Olmo je mene osobno iznenadio jer inače... I Hrvatski olimpijski odbor također. Nije baš da me je do sada kupio svojim partijama. Dosta je još sumnji u meni kada je u pitanju njegova kvaliteta. Evo, u tvoju obranu od onda nije odigrao utakmicu na toj razini.
Pa to je njegov najveći problem, što on u kontinuitetu A to je ne evo, bit će pruži- mjesec dana sutra. Tako je, dobre partije. Ali ajmo reći, oni su u toj prvoj utakmici riješili sve što su trebali riješiti, uzvrat je bio formalnost, tako da osobno nekako mislim da su oni jako lijepu priliku ove sezone imali zbog toga što su dobru ekipu složili, što je na neki način posložilo im se da i protivnici nisu baš bili nešto ekstra, ali evo na kraju play-off. Kako komentirate utakmice sa Young Boysima? Znači, ajmo se gledati ove dvije utakmice, i onu u gostima i ovu domaću koju su izgubili. Kako ocjenjujemo protivnika, da li je Dinamo tu trebao više, da li je mogao više? Da, Dinamo je svoju priliku propustio u Bernu, u prvoj utakmici. Nakon kaotičnih prvih 20 minuta gdje su ih gubili, nakon čega su se vratili, niz prilika, poluprilika, šansi u kojima je nedostajao zadnji pas i u principu oni su mogli u Bernu napraviti ono što su napravili u Astani i onda doći na puni Maksimir i odraditi. S tim da, naravno, imali su i gol u gostima ovdje, međutim, u ovoj fazi natjecanja i sa klubovima poput Young Boys koji nemaju nekakvu prevatrenu navijačku podršku doma ili nekakvu prednost domaćeg terena, više, na stranu sad da vratit ću se jedan korak unazad, mislim da gol u gostima u današnjem nogometu više apsolutno ništa ne znači. Svjedočili smo Real Madrid Juventus 0-3, 0-3, 1-3, preokrete u gostima. Mislim da se zaista toliko već izjednačilo i kvaliteta između ekipa nije toliko drastična da prednost domaćeg terena zapravo i ne postoji. Evo da se nadovežem, u biti danas friške vijesti, vidite da FA razmatra da ukine pravilo gola u gostima. Što nije nužno loše. To je druga tema, ali mislim da svi možemo složiti da je to dobra odluka ako se i dogodi. Uvedena je da bi se pojačala konkurentnost, sada s tim mislim da bi opet trebalo izbaciti to pravilo da bi se pojačala konkurentnost. Slažem se. Ja sam samo htio reći, mene je utakmica Young Boysa i Dinama podsjetila na prošlogodišnju utakmicu Salzburga i Rijeke. Znači, dva pobjednaka, ma ne samo u Salzburgu, oba dvije, ajmo reći. Oba dvije, istina, da. Znači, dvije podjednake ekipe koje su oba dvije pružile, jedna i druga ekipa su i u prvoj i u drugoj utakmici pokazale puno toga. Znači, i na kraju je taj jedan gol ipak odlučio pobjednika. Ja sam čak, ne bi se začudio ni da je druga završila recimo 2-2, pa bi na kraju gol u gostima u biti odlučivao, kao što je to bio u slučaj Rijeke i Salzburga godinu dana ranije. Tako da, bili su stvarno 50-50. I jedni i drugi puno su pokazali, i jedni i drugi. I u prvoj utakmici su imali dosta šansi, mada je, rekao bi čak i u prvoj utakmici Dinamo bio bliže pobjedi, a onda u uzvratu, eto, malo sudac, malo akademija i ostali su bez, iako nužno, to što nisu ušli u Ligu prvaka, apsolutno u nijednom trenutku ne treba gledati kao neuspjeh. Uspjeh je što su barem ušli u skupinu Europa lige, u kojoj apsolutno imaju šanse, po meni, proći dalje. Ok, znači kad smo već prešli na temu, znači Europa lige, znači u skupini su sa Spartakom iz Trnave, Anderlechtom i Fenerbahčem. Ajmo ukratko samo reći nešto o svim ekipama, kako procjenjujete njihovu jakost? Pa na neki način, ajmo krenuti od Trnave koja bi trebala biti, ja mislim, outsider po meni. Znači, bez obzira na to što imaju, ostvarili su taj plasman u skupinu, znači da ipak vrijede, mislim da ipak u konkurenciji ove tri ekipe da su ipak nešto slabiji i da će svaka ekipa gledat da im je Trnava šansa da uzmu 6 bodova, a onda u međusobnim omjerima će vidjeti da se razračunaju. Ne znam, ja osobno mislim da Fenerbahče ima nekako ime i renome jednog kluba koji je uvijek prisutan u skupinama što Europa lige, što Lige prvaka. Međutim, to je divlja ekipa i iz divlje države i ne bi bilo čudno na kraju da imaju 4 boda na kraju u skupini, a s druge strane mogu imati i 15. Da. To je takva ekipa. Da. Tako da nisu nešto ušli u sezonu,
To je biti ekipa koja jako puno ovisi o tome u kakvoj je formi u tom trenutku, odnosno kakva je atmosfera oko kluba. Jer ako je atmosfera dobra, mislim da oni mogu dobiti većinu ekipa u Europi, ako je loša mogu isto tako izgubiti od većine ekipa u Europi. Ali činjenica je da je to klub sa novim vlasnicima u kojem je ostalo 4-5 super zvijezdi i igrača koji su na vrlo visokim primanjima. Je li Roman Neustadt jedno na zvijezdi? Ne bih njega baš apostrofirao kao jednog recimo, ali zato gospodina Slimanija, mog osobnog favorita još iz 2010. godine svakako bi. Ali šalu na stranu, da, to je ekipa ta složena od vrlo mladih dečki iz njihovog omladinskog pogona sa sniženim budžetima, sa realnim budžetima, s novim vlasnikom koji nije megaloman, koji se ne dodvorava masama, čak i sad pokušava, ne znam ako ste čitali, pospješiti komunikaciju sa Bešiktašom, sa Galatasarajem, želi dakle vratiti mir na turske stadione, izbaciti nerede, želi da prestane biti ratno stanje svaki puta kada se igra utakmica u Istanbulu, tako da samim tim nekakva realnija i objektivnija atmosfera oko Fenerbahčea možda im to i pomogne. Ali ne vidim tu neku preveliku kvalitetu i dalje kod te ekipe. Da, i ostaje nam Anderlecht koji ja nekako uvijek prema tim belgijskim klubovima imam nekakvu, ajmo reći... Dozu skepse, to je pravi izraz. Iako dobro su u sezonu ušli. Imaju 4 pobjede, remi i poraz, znači tu su treći na 2 boda od klub Riža koji za sad je na samo jednu remiju i 5 pobjeda. Tako da na neki način možda puno toga će ovisiti o tom Fenerbahčeu. Evo, Dinamo igra prvu utakmicu sa njima doma. Tu sad ako bi trebalo komentirati raspored. Ja mislim da Dinamo ima dobar raspored. Znači igraju sa najvećom ekipom prvu utakmicu doma. Mislim da je to dobra stvar, da je to dobar raspored za njih. I dalje smo pri tvrdnji da je Fenerbahče najjača ekipa u skupini. Da. To je moje mišljenje isto tako. A istovremeno je i... Evo, znači čisto ako ništa, mislim to su ekipe, ok, nemamo se lagati, nije se da smo mi njih gledali 50 utakmica te ekipe za njih godina dana. Ali čisto ovako kad vidiš njihove rezultate u zadnje vrijeme i na ove sezone i prošle, kad vidiš popis igrača, Fenerbahče to ima individualno definitivno najbolju ekipu. Želiš reći da imaju bolje igrače od Antonija Milića? Antonij Milić je dobar igrač i Ivan Satin isto dobar igrač. Sjećamo ga se još sa rezervne klupe Hajduka 2013. u Rijeci. Nažalost, nije dobio puno prilika u Hajduka, mislim da ih je zaslužio, ali dobro, da sad previše ne skrećemo s teme. Mislim da je dobra stvar da imaju Fenerbahče kao na papiru najveću ekipu prvu doma. Nakon toga Anderlecht u gostima gdje mislim da je sve moguće. Borba za drugo mjesto. Ma da, ja ne bi definitivno taj Anderlecht toliko veličao jer i Rijeka je prije par sezona igrala sa Standardom. Pa u prvoj utakmici u Liježu Rijeka je... Zahvaljujući vlastnom neiskustvu, bolje Krstanović u napadu. U uzvratu nije uopće dolazilo u pitanje pobjeda i Kramarić je to riješio sam. S Dinamovom sadašnjom ekipom, gdje imaš Gavranovića, gdje imaš Hajrovića, Budimira, ima i oni već povijest igranja s belgijskim klubovima, isto i sa Brižom i sa Anderlechtom ja nekako... Beveren, najveća europska pobjeda, tako da Belgijanci im leže. A na kraju krajeva ne mogu, ako bi uspoređivali taj Anderlecht sa Young Boysima, nije to jača ekipa od Young Boysa. A Dinamo je sa Young Boysima igrao Alvarez. Tako da, apsolutno zanimljiva skupina i bit će interesantno gledati kako će se sve to skupa razvijati. Ali, evo, ako slučajno se desi poraz doma u prvom kolu sa Fenerbahčeom, možda sve krene na kraju naopako. Ja mislim da ne, mislim da će tako i ljudi unutar kluba gledati na Fenerbahče kao najveći klub, mislim da neće biti poraz tragičan. I mislim da i u slučaju poraza od Fenerbahče i dalje imaju otvoren put za prolazak. Ali evo, znači da sumiramo, samo počnemo crtu, ajmo baciti karte na stol, prognoza, Dinamo koji će biti u skupini. Ja mislim da će oni proći skupinu, a sad, ne vjerujem da će biti prvi. Ne vjerujem da će biti prvi, ali ja se osobno nadam i vjerujem da bi oni mogli tu skupinu proći. Stvarno, evo nekako imam taj neki predosjećaj da bi nešto u ovoj sezoni možda moglo biti. Iako dešavale su se sezone gdje oni ne bi uspjeli ući u Ligu prvaka, pa bi onda rekli isto tako, ajde u Ligi prvaka bi tako onako bili kanta za napucavanje, imali bi 6 poraza i gol razliku 2-38, a sad su recimo, onda bi rekli ušli su u Europa ligu pa možda nešto bude i onda ih kantaju nekakvi Ludogoreci, Črnomereci, Celtic im uvali
odnosno nije mu valio, ali Kluž ih je pobijedio i tako neke ekipe. Prošle godine, da. Te godine, isto kad su bili ušli u toj skupinu sa Celticom i sa Klužom, ja sam isto vjerovao da će oni proći. Pa na kraju su ispali. Ok. I zadnje još pitanje vezano za Dinamo, kako će Europska jesen utjecati na prvenstvo? Mislim da imaju dovoljno velik fond igrača, po mom mišljenju. Slijedi im Hajduk, sljedeće kolo. Nakon toga opet raspored, ne redaju im se ni Rijeka, ni Osijek, ni Hajduk kolo za kolo. To su sve odradili. Ima sad slijedi Gorica u gostima, pa Fenerbahče ne napuštaju Zagrebu. Inter doma, ali mislim da imaju niz od kraja 9. mjeseca da ne igraju službeno doma do 14. mjeseca. Mislim da cijeli 10. mjesec nemaju utakmicu. Moguće, bit će takvi slučajeva zbog zamjene domaćinstava, ali... Evo, nisam siguran, samo da provjerim, ali realno je u ligi u kojoj je 5 klubova je iz Zagreba i ali čak i nije to slučaj, jer mislim da igraju sa Rudešom, evo 6.10. i nakon toga imaju 8.11. utakmicu doma sa Spartak Trnavom. Znači stvarno im se potrefilo da imaju sada biti Goricu u gostima, tako da stvarno će čak biti i van Zagreba, potrefilo im se tako raspored. I jako se veselim toj utakmici. Tako je. Gorica Dinamo. Oni imaju toliko širok kadar da u HNL-u ja vjerujem da neće biti nikakvih problema. Znači, 2 igrača na svakoj poziciji. Oni imaju ekipu koja može porješavati sve protiv. Ekipa koja ima luksus da ostavi na klupi Budimira, Gojaka, Šunjića, Hajrovića, mislim ne mogu to staviti. Ok, slažem se. Ok, to je to. Dinama. Ok, dalje nastavljamo po tome kako su klubovi završili prošle sezone, slijedi nam Rijeka. Da. Koja je teza? Hajde, mislim, nema puno utakmica za komentirati. Ja ću biti direktan, za mene je ispadanje Rijeke protiv Salzburga, iako je Salzburg na kraju završio u Europskoj ligi mimo svih očekivanja, za mene je to debakl. Također. Nisam siguran zašto ga se nije takvim nazvalo ni u medijima, ni u samom klubu, bar je tako moj dojam. Ono što je Rijeka prikazala u prvoj utakmici je još prolazno, u redu. Znalo se kako će biti ekipa, znalo se kako će se postaviti, znalo se što će Salzburg igrati i da će igrati na prekide. Prekidi su, kao što smo vidjeli, na zadnjem svjetskom prvenstvu postali jedna od najbitnijih stavki u svake nogometne utakmice. Nekako u našem razgovoru slušaju zaključka da imamo dojam da ekipa Rijeke nije puno napredovala u prekidima, još od doba kada je trener Kek tek preuzeo klub. Znači to je neko od uvijek bilo rak rana. Rak rana, da, i problemi, i na kraju je Salzburg tako i zabio prvi gol, tako je zabio gol i na Rujevici i prošao dalje, sretno, spretno. U svakom slučaju Rijeka u uzvratu nije bila ni blizu potrebne razine, pristup zapravo nije bio dobar sa strane samih igrača. Niti u duelu, niti u željnom momentu, niti u trci, niti u agresiji, svemu onome što je Rijeku od uvijek krasilo od kad je Matijaš Kek trener. I jednostavno bez tog pristupa nije se moglo proći čak ni te Norvežane, koji su opet, kažem, završili u Europskoj ligi. Niko, daj nam malo reci, koji je kriv za sve ovo što je Alex naveo? Dakle, sve ovo tu je u biti nekav razlog zašto je Rijeka izgubila, ali koji je kriv što je uopće došlo do toga da ti faktori utječu na to da Rijeka odigra loše i da ispadne? Pa, s obzirom da sam ja osobno isto podcijenio tu ekipu Salzburga, vjerojatno su to napravili i u klubu i igrači. Ja sam recimo vidio jedan interesantan podatak, od svih ekipa koje su ušle u Europa ligu, Salzburg ima najmanji koeficijent. Znači, oni su po koeficijentu najslabija ekipa koja je ušla u skupine. I definitivno bilo je iznenađenje već u startu kad smo vidjeli da su oni prošli St. Gallen. To je već bilo iznenađenje i slavilo se na neki način što ne idemo na taj St. Gallen, nego se ide na Norvežane i onda to oni izbace. Ko je kriv? Po meni, jako velik dio krivice bi morao biti na igračima. Znači, igrači su ti koji igraju na terenu i taman da nemaš trenera koji će te postaviti, igrali su već, ajmo reći, ta ekipa se formira još od prošle zime. Znači, tako, zaista Rijeka je zadržala kostur, nitko nije otišao osim Bradarića. Nitko nije otišao, a i Bradarić ono što je na proljeće odigrao, to može i Lončar odigrati sada, tako da nije neki problem.
Najveći problem je, kažem, što su igrači podbacili, a zašto su igrači podbacili treba pitati i one koji rade sa njima. Da. Znači oni su i mentalno i fizički bili na takvoj razini koja nije dostojna igranja Jer u ista Europa ta ligi. ekipa je u nedjelju u Maksimiru odradila fenomenalnu posao u zoni, u obrani gdje je Dinamo napravio je šanse naravno zbog individualne kvalitete kad su se kasnije vukli u krilo, ali taj pristup, taj vojni moment, to čuvanje, ta ekipa ima kvalitetu koju znamo svi. To je ono što je donijelo bod protiv Dinama, a što je falilo da se izvuče pozitivan rezultat protiv Saragova. Je, ali Znači, opet... taj dio, voljni moment. Je, ali opet drugačije se igra postavlja kad igraš protiv Dinama, Istina. kojeg uvažavaš, ideš na Maksimir, znaš kako si nekad prolazio, znaš kako oni momčad imaju, a jedno je kad igraš protiv tih Norvežana za koje znaš kakvu igru će oni pružiti i da se od tebe nešto traži. Recimo, meni non stop po glavi se mota jedno te isto pitanje, a to je zašto se je u pripremama igralo utakmice protiv nekakvih anonimnih, amaterskih, poluprofesionalnih ekipa, gdje je, ajmo reći, Rijeka po 8, 9, 11 golova zabijala, a igralo se samo na jednoj polovici. Da li je to bila priprema za HNL i za Europu? Nije, jer u HNL-u i Europi nećeš igrati protiv takvih ekipa. Postavlja se isto tako pitanje fizičke spreme, koja je upitna. Znači, vidi se da Rijeka na većini utakmica počne iza 60-70 minute gubit dah, padat. Pitanje je i za kad je bila tempirana forma. Pitanje je za kad je bila tempirana. Sigurno nije bila tempirana za drugo pretkolo. Da, za drugi osmi, da. Ili treće koje je bilo, ali jedan veliki neuspjeh i ja kažem, meni osobno je krivica, da, mislim, najviše na igračima i na struci koja je radila s njima. A sad, I šteta da je se... zapravo, šteta je u globalu zbog hrvatskog nogometa, zbog koeficijenta, jer smo se taman primakli. Šteta je naravno, doćemo kasnije toga i zbog Hajduka i zbog Osijeka, ali od Rijeke se nekako najviše očekivalo. Šteta je. I bili su biti najveći favoriti za proći od svih ekipa, ne u toj fazi europskog natjecanja. Jer ako gledamo da je Dinamo prešao 2 stepenice, pao je na 3, ali i dalje u Europi. Ako znamo da je Osijek prošao 1 stepenicu pa je pao, Hajduk je prošao 1 pa je pao. Hajduk je dijelom minuto od prolaza. Rijeka je pala na 1. stepenici protiv najslabijeg protivnika. Rijeka je po meni imala slabijeg protivnika nego što su Rangersi, nego što je recimo čak možda i ta Slavija koju je Hajduk izbacio je jača od... Ja sam dosta... Možda sam ajde pretjerao. Dobro, ali u svom slučaju, ali definitivno protivnik kojeg su trebali proći. I kad gledamo u biti i ždrijem dalje, znači protivnika kojeg je Salzburg dobio i kojeg je prošao, mislim da je Rijeka i tu mogla tražiti svoje šanse da je prošla. Dakle, mislim da definitivno možemo žaliti za skupinu Europskom mjestu, i svim ostalim što bi proizlašilo iz toga, a što su vjerujem u klubu planirali, jer svjesno se nisu prodavali najbolji igrači, što je prijašnjih sezona bio slučaj. Tako da ja vjerujem da se računalo na prihode od UEFA. Tu bi sad postavio jedno pitanje koje se malo više tiče nekakve transfer politike kluba. Znači, koje je vaše mišljenje zašto se, na primjer, jedan Franko Andrijašević prodao prošle godine, kada je Rijeka imala šanse da uhvatiti Ligu prvaka i Ristovski, znači 2 ponajbolja igrača, a recimo ovo ljeto kada su postavili biti šanse za Europsku ligu kao i prijašnjih sezona jednake, se u biti nisu prodali niti jedan igrač osim Bradarića, čiji se odlak spominje već duže od godinu dana. Koja je logika razmišljanja iza toga? Znači, koje je vaše mišljenje, što su u biti htjeli ljudi koji vode klub i koji... Iz drugačijih pozicija se pristupalo. Pod broj 1, Rijeka je prošle godine bila prvak, samim time ima drugu pregovaračku poziciju. Ove godine nije bila prvak i to dolazi iz HNL-a, moramo biti realni. Ali opet je Bradarić prodan za rekordni iznos. Da, ali je prodan na razlog toga što je reprezentativac i što je bio u Rusiji i reprezentativac je vice prvaka svijeta. Dakle, što mu sigurno ide u korist. Naravno. A za druge igrače nisam siguran čak, naravno ne znamo što se događa unutar kluba, ali da, u medijima, osim sporadičnih upita, ne znam je li se pojavio jedan ozbiljniji kupac. Bila je priča oko Dinamovog interesa za Ebera, vjerojatno nećemo nikad saznati je li to zaista istina ili nije. Župarić Anderlecht izgledala je kao ozbiljnija priča, na kraju se... Na početku prelazila priča za Kosti, neki turski klub, pa to nije bilo ništa opipljivije. Pitanje je sad dobiti kako će to utjecati na transfer politiku kluba za sljedeća 2 prijelazna roka.
Jer znači, to što si ti rekao, znači to su novci na koje je klub računao i sad je pitanje od kud će se ti novci namaknuti. Jer se mora negdje namaknuti. Znači, da li nam slijedi prodaja, do sljedećeg prelazna roka opet dovođenje besplatnih igrača, ili će nastaviti klub sa nekom politikom koju ima do sada dovodi igrače koji imaju nekakav renome, reprezentativce i sl. I potrebu za dokazivanjem. Što je vaše mišljenje? U kojem će smjeru sad klub dalje ići? Ne znam kako izgleda budžet kluba, hoće li ga uspjeti zatvoriti s nekim partnerom, jer ako je budžet kluba, kao što kaže predsjednik, 12 milijuna eura, znači da sa prodajom Bradarića, ako je cijeli taj iznos pripao klubu, je zatvoreno 60% budžeta, dakle, ostali 40% treba namaknuti. Je li se to namaklo kroz marketing, kroz prihode, ne znam, tako da vjerujem da će se morati prodati, da su sigurno računali da će prodati Župarića, a da će na zimu možda i neki igrači otići ispod tržišne cijene, jer to je razdoblje kad igrači odlaze ili izrazito ispod tržišne cijene, ili izrazito iznad, gdje su to ona hitna kupovanja u 23.59, treba mi igrači, moram to desiti. Možda da klub organiziraš utakmicu na Kantridi, pa tu namaknu nekakve prihode. Možda, Da. možda. Ne znam, ja uvijek nekako razmišljam na način da ako želiš nešto napraviti u Europi, pa daj uloži malo u tu momčad, dovedi kojeg igrača. Ako na kraju prođe u redu, ako uđeš u Europu, povratit ćeš ta sredstva koja si uložio, a igrači ti ostaju. A ako želiš i ući u Europu bez nekakvih ulaganja, to je uvijek rizično. Tako da na neki način ja sam svjestan toga da je veliki potez bio samo što se je zadržalo igrača od prošle godine, nije bilo rasprodaje, pa možda i pod cijenu nedovođenja novih igrača, opet je to bolja varijanta nego neke prodat, neke dovesti, promijeniti pola ekipe i onda se nada da će nešto biti. Ali ja sam osobno nekako se nadao da će doći igrači koji će donesti još kvalitetu više, koja je očito falila da bi se ušlo u skupine Europa lige, ali lako je sad biti pametan, činjenica je da nije dobro to izgledalo na terenu i rezultat samo potvrđuje da je to jedno veliko razočaranje, ali eto, kako neki puno pametniji od mene kažu da život ide dalje, iduća sezona je nova prilika. Tako je. I još bih samo htio jedno pitanje postaviti vezano za Rijeku. Rekli smo prije da, odnosno rekli ste, da Dinamo u biti neće ispustiti, neće mu europska jesen omest nastupe u HNL-u. Da li ipak Rijeka, s obzirom da smo zaključili dobrim dijelom da od neke ozbiljnije borbe za naslov prvaka prošle sezone je najviše utjecala tu europska jesen i to da nije Rijeka imala širinu kadra, da li Rijeka sad, ipak pošto nema više te obaveze, može iskoristiti eventualnu zauzetost Dinama, rekli sad nemaju mjesec dana utakmicu doma, da li može u tom periodu, dakle sad jesenski, namaknuti neku bodovnu prednost i eventualno napraviti ono što je Dinamo Rijeci napravio prošle sezone? Ako želi, može, da. Ti igrači su kvalitetni, ti igrači trebaju biti svjesni svoje kvalitete, trebaju pronaći što je razlog onakvim predstavama kao što je bilo i protiv Rudeša usprkos pobjedi, i protiv Istre, i protiv Salzburga, 3 utakmice u nizu koje su bile vrlo loše, ispod razine očekivanja ne samo navijača nego i samih ljudi u klubu i samih igrača. Ja vjerujem da nitko u slačionici nije mogao uzdignuti glave, pogledati se među sam i reći odlično je danas, dali smo sve. Ali sad ovaj bod u Maksimiru koji je izvučen, i to je dobra izjava trenera Keka, puno bolja Rijeka i puno kvalitetnija Rijeka se znala vraćati sa 3 gola u mreži iz Maksimira, standardno, da, nažalost, mi iz našeg subjektivnog kuta gledanja, ali da, mislim da može i mislim da Rijeka je na kraju krajeva osvojila svoj jedini naslov u povijesti upravo u sezoni kad se dogodilo slično ispadanje, doduše protiv kvalitetnije ekipe, ali slično šokantno ispadanje od Aberdeena. Tako da vjerujem da je ovo sezona u kojoj... Ispričavam se, da, Bašak Šekera. Tako da vjerujem da Rijeka može iskoristiti da postaje taj Dinamo. Niko, tvoje mišljenje? Ja sam puno manje optimističan u odnosu na onaj period kad smo snimali prije početka sezone emisiju. Onda smo svi malo drugčije gledali, da? Svi smo malo drugčije gledali. Ja sam na neki način potencirao riječki napad, znači i Pavičića koji je strašno pao u formi, i Gorgona, i Čolaka za kojeg ne znam di je problem sa njim, šta se s njim dešava, jer to je igrač koji ima apsolutno
potencijal ne za HNL, nego za puno više, a dobiva trenutno jako malu minutažu, tako da puno sam manji optimist u odnosu na period od prije možda mjesec dana i bojim se da će biti ove sezone ovakvih utakmica kao protiv Istre, gdje će Rijeka prosipat bodove protiv klubova koji su po meni kvalitetom slabiji od Rijeke, ali u ovom trenutku s obzirom na to u kakvoj je situaciji ekipa Rijeke kao ekipa, glavama, kako izgledaju na terenu i to sve skupa, bojim se da će biti tu jako puno problema, a pak s druge strane što se tiče Dinama, ono što sam već ranije rekao, mislim da tu neće biti previše kašljucanja u tim nekim utakmicama sa slabijim protivnicima, tako da, nažalost, bojim se da će ovo biti još jedna sezona gdje će Dinamo odmaknut, ali ajmo reći, nije sad trenutno tema HNL, nego je tema Europa Liga, pa ajmo se držati mi Europe. Tako da... Ja bih još rekao, vezano za vlastito pitanje, da mislim da biti utakmica s Dinamom ne može predstaviti nekakav uzorak, jer je to derbi, to je biti specifična utakmica. Tako da mislim da će nam već prve dvije sljedeće utakmice sa Osijekom i sa Lokomotivom će nam reći kako je ekipa reagirala na sve ove podražaje, što negativne, što pozitivne i kako će izgledati koje su šanse. To je to što se tiče Rijeke. Može. Evo nas odmah natrag, idemo na klub broj 3, Hajduk. Možda najzabavnija tema, najzanimljivija tema. S obzirom na nedavna zbivanja, tema o kojoj se uvijek može pričati, ali hoćemo li krenuti od početka? Možemo. Dakle, Hajduk je izvukao Slaviju iz Sofije za svog prvog europskog protivnika. Prva utakmica doma, pobjeda 1-0, uzvrtu pobjeda od 3-2. Kako komentiramo tu utakmicu? Meni je bilo izrazito drago što su ostvarili dvije pobjede u kojima, ajmo reći, kad su se gledale te utakmice, nije bilo to baš onako, ajmo reći, uvjerljivo da se znalo. Oba dvije pobjede su ostvarene u zadnjim minutama utakmica i zato mi je bilo drago što bolje je da ima tih pobjeda koje će ojačati i taj koeficijent. Kada se bolje je proći, ajmo reći, sa dvije pobjede nego sa dva neriješena pa nekako na golu gostima. Tako da, pogotovo mi je bilo drago u uzvratu što su pobjedili, da nije ostalo tih 2-2 i na neki način nadao sam se da nakon što su prošli te Bugare, sad su im došli ti Rumunji, Steaua koja više nije klub koji je nekad bila. Osobno sam se nadao prolasku, osobno sam smatrao da mogu proći, da će igrati to play-off, kojeg igraju već u zadnjih nekoliko godina redovito. Da. Imali su i taj Liberec, imali ali su isto tako redovito zapinju na zadnje ili predzadnje predstavljanje. Tako je, ali evo, zadnja minuta, primljen gol, ono što se našim klubovima u Europi često dešava, ti golovi u 90. Ja ne znam kada je zadnji put neki naš klub prošao golom u 90. Većinom Vidao Ludogorec, 98 minuta. Bravo. Većinom su to 2013. ispadanja. Na pamet, ali tako nešto, da. Kad se sjetimo prošle sezone i Olympiakosa gola u 90. koji je na kraju možda i odlučio, jer ko zna šta bi bilo da je prva završila 1-1, kao što je u Salzburgu završila 1-1. Hajduk bi pogotovo mogao pričati o tragičnim porazima, od Rome pa nadalje. Tako da... Ne, mislim da je to dekoncentracija jednostavno i nenaviknutost na podražaje koji se događaju tim klubovima svakodnevno, jer dolazi iz jačih liga. To je biti onaj začarani krug koji se stalno spominje da igračima fali iskustva, a igrači stalno odlaze, igrači stalno mijenjaju, stalno dolaze novi neiskusni igrači koji nemaju europskih utakmica i tako u krug. Hajduk je u prvoj utakmici bio bolji od Steaua. Oni su imali više šansi, inicijativu i sve, na kraju su mogli dobiti gol, nije ih kaznilo, onda taj uzvrat, ali isto kao i u slučaju Rijeke. U toj ekipi se nešto dešava. Prvo onaj penal koji je Caktaš napravio i cijela njegova epizoda u Hajduku od ljeta do danas je jedna čudna situacija. Jako čudna situacija, da. Onda se vratiš golom Saida, svaka čast, meni on osobno se baš ne sviđa kao igrač, ali nekako uvijek zabija te nekakve
neću reći odlučujuće golove, Važne golove. kada treba, tu je. on tu je. I onda ovaj zapliva, dobiješ taj glupi gol, ispadneš i sve ode pravu. Znači, sve ali kao mislim, izbrdo... kad vidiš sve što se dogodilo nakon toga, imaš dojam kao da u biti su se sve nekako držalo samo na koncima, je držalo bilo sve je bilo zavezano i onda kad je bio dovoljno taj jedan impuls, to ispadanje da se to sve raspukne. Znači da je bilo tu oko toga lošeg, prljavog rublja koje bi ti samo čekalo prvi krivi korak da ispadne van. Je, ali evo, baš kao u slučaju Rijeke. Forma ključnih igrača je jako upitna i jako čudna u ovom trenutku. Znači, igrači koje smo mi potencirali u emisiji o HNL-u, Ivanovski, Đurčo, Caktaš, koji su trebali biti kao nekakva okosnica ove ekipe, su totalno van forme. Da. Tako smo joj bili nahvalili Đurča za proljeće i očekivali iskorak, potonuo. Nema ga nigdje, da. Ivanovski, koji je u Belupu bio totalno drugačiji igrač od ovoga što je sada. I još bizarnije je što radi pod trenerom koji ga je podigao na taj nivo. Apsolutno razočaranje napravio, a mi smo imali velika očekivanja. Caktaš, neprepoznatljiv. Kaže, taj sajt za kojeg sam govorio pred mjesec dana kad smo snimali emisiju da odlazi iz kluba, da je gotovo, da su raskrstili s njim, u biti samo pokazamo Perić još kao najbolji igrač, neko je najviše pokazao. Da, mislim, na Hajduk, kad pričamo o Hajduku, vrlo teško je promatrati samo ono što se događa na terenu. To moramo krenuti od te premise. Dakle, sve što se događa oko terena izrazito utječe na sve te igrače, jer oni žive isto tako u tom klubu, treniraju, žive u tom gradu, svjesni su što se priča, pogotovo u jednoj sredini kojoj Hajduk toliko znači, kao što je to Hajduk za Split. I činjenica je da sve to utječe, činjenica je da je atmosfera oko kluba i u klubu vrlo nezdrava. To se pokazalo dakle u posljednjim danima, tjednima i nevjerojatne situacije koje se događaju, mislim, ako promatramo to sa stajališta jedne tvrtke, da jednostavno se na taj način ne može voditi tvrtka. Dakle, neodgovornost, neozbiljnost. Kopiću, u nedjelju si trener, u ponedjeljak si navodno viđen na kavi sa Štimcem, pa odlaziš, pa slobodno Dalmaciju zovemo, pa zovemo Tudora, Tudor dođi, pa Tudor kaže hoću... Da ne govorim da u sklopu svih tih sastanaka je igračima 2 puta otkazan trening kako bi se komuniciralo sa njima. Igrači kad ne razmišljaju o onome što se događa na zelenom terenu, oni ne mogu davati svoj maksimum. To je tako u svakom poslu, ti da bi dao svoj maksimum. I još kad ti igrači daju svoj maksimum, taj maksimum nije baš nešto, onda imamo uopšte. Naravno, to su, neki od tih igrača su limitirani, međutim, nisu doveli sami sebe na polju, već ih je netko doveo, struka ih je dovela. Dakle, netko je procijenio da je bolji veznjak od Palaverse, što je meni apsurdno. Dakle, iz Hajdukove škole svakodnevno iskaču novi klinci i novi dečki i jednostavno izgube se o masi, otiđu u neki drugi klub, Tomo Bašić je prodan na prvu ponudu, ne, i eto, i takve sve stvari, to sa Seidom, nećeš dobiti produženje ugovora, navijačima si na piku, futač, ista stvar, pa ipak ulaziš, pa igraš. Da, mislim, znači, možemo složiti da su sve te situacije biti pokazatelji trenutnog stanja u klubu. Da. Znači da se klub jednostavno i to je ne nužno loše, nego kaotično vodi, znači da se ne zna tko pije, tko plaća. Nažalost, to je rezultiralo time da onda u 90. minuti utakmice u kojoj si bolje možda zaslužio proći, golman ispadne na 5 metara, to je ta nekakva kozmička pravda, nepravda, ovisno iz kojeg se kuta gleda, ali na kraju se prelomi. Okay. Da, ali stvarno, sa nekim odmakom vremena, kad se malo analiziraju ti njihovi potezi, znači kad ti razmišljaš, sada ti igra zadnjeg veznog Palaversa, a do nedavno ti igrao Savas. Šta je taj Savas donio Hajduku? Kakav je on učinak ostavio ovdje? Dobar izgled je, marketing, možemo reći da je Savas, ja zgodan. I na kraju si ga prodao za koliko? Za ništa, a od ovog dečka za 2-3 godine možeš očekivati jedan jako dobar transfer na neki način. Druga stvar, igrači koji se dovode. Zašto jedan Borja Lopez doveden je na sva zona, prošao je školu nogometa koju je prošao, bla bla bla, zar Božo Mikulić sad igra slabije od njega? Da. Ne igra. Dovodi se Žajro, dovodi se Žradi i slični igrači. Ma mislim, nije poanta da igra 11 bilih tića, dakle, jer to isto tako ne bi dobro ništa, ali 7 bilih tića i 4 stranca bi napravili isti rezultat, tako je. Caktaš, Radošević, ne znam, staviš u obranu Hrvoja Milića, vratiš ili tako nekog
Koji je obranu slobodan igrač. i nešto bi bilo, ali očito oni koji odlučuju, jer netko je doveo tog Žajera i Žradija, neko ih je doveo, taj koji ih je doveo je napravio scouting za zatvor. Da. Znači, Jer to su igrači koji ne igraju besplatno. Ja se jednostavno moram dotaknuti primjera Gorice. Ko je taj vizionar koji je prepoznao te igrače i doveo? 3 igrača u samo. Goricu. Ta 3 igrača bi pomogla Znači, i Rijeci i Osijeku i Hajduku. Znači, ko je taj čovjek koji je te igrače vidio i doveo u jednu malu Goricu? Neka se dođe, neka se javi, neka kaže ovima u Rijeci i Hajduku, ja sam taj, ja sam doveo i Miju, ja sam doveo i Njemena, ja sam doveo Zvolinskog i jednog igrača koji se meni jako sviđa, Nizozemac, Suk. Joey. Znači, ako već dovodiš stranca, pa nemoj dovesti onoga kojeg nađeš na, kako su ono rekli, na Football Manageru, tražilici, free players. Da bar na Football Manageru traže. Doveli su čovjeka koji igra u Nizozemskoj ligi, ali nije prevara. Vidiš, jedan dobar defanzivac, zašto si doveo Savasa, a nisi doveo ovoga? Gorica ga je dovela, privukla ga i jedan interesantan igrač. Nije jedan Sergio Zajler. Nije jedan Sergio Zajler, ali ovo što Hajduk radi, na kraju im se na neki način odrazilo na rezultat. Šteta da oni nisu tu ste u prvoj utakmici doma, da im nisu ugurali taj jedan gol. To sam htio reći, kad uzmemo u obzir sve ovo što sam rekli, znači sve u vezi toga kako se klub loše vodi, da li je onda ovaj rezultat realan doseg kluba ili su ipak trebali više? Znači kažem, kad uzmemo samo ono što je na terenu, u obzir ako uzmemo širu sliku, cijelo stanje u klubu. Ne znam, ja osobno mislim da Dinamo je imao protivnika koji je bio njima Al Pari i ispod. Hajduk sa Steauom je isto na kraju nekako bio Al Pari i ispod. Doćemo kasnije do Osijeka i do Rangersa, što je sličan detalj. Nekako ove godine svi naši klubovi nisu bili bez izgleda za prolazak i svi su znali smo se jako žali za ždrijeb da nas je u nesreći ove godine niti za jedan klub to nije bio slučaj. Da. Ova 3 kluba što sam spomenuo su stvarno imali klubove na njihovoj razini i igrom mogli su proći. Jedino je Rijeka imala klub kojeg se je moralo proći. Svi ovi ostali su bili tako je, Rijeka imala klub koji je slabiji. Tako da Hajduk i Steaua su bili 50-50 i baš taj gol u 90. je bio taj jedan sitan detalj koji je odlučio da ovaj zapliva, da ovaj zabije i gotova sezona. Tako da, prije Vele Gospe, tako da, a sada je pitanje šta će biti u HNL-u. To sam ti reći, što svrnuli smo se na stanje u HNL-u za obje ekipe, za Hajduk, što očekujemo. Znači, ono što smo rekli, ove dvije utakmice protiv Slavije Sofije su jedine 2 pobjede Hajdukove sezone. Da, jer Hajduk je kod Intera odigrao neriješeno. Sada su kod Belupa odigrali neriješeno. Od Gorice su doma izgubili. Oni sa ekipama koje su, neću reći slabije od njih, ali koje su papirnato na papiru slabije, da. I vjerojatno s budžetom i sa svime, ajmo reći, iza Hajduka, te ekipe im čitaju lekciju. Šta im je Gorica napravila na Poljudu, znači dobite 2-0 i još šanse koje su imali, znači da ti Posavec vadi 3 šanse što je Zvolinski imao i sve to skupa. Ja se bojim da će Hajduk isto u HNL-u ove sezone u tim malim utakmicama da će to biti muka. Novi trener treba u vrlo kratkom roku napraviti nekakav šok. Obično novi trener to i napravi. A igrački kadar ima koji ima. Obično, ali postoji taj efekt novog trenera gdje on od istih igrača izvuče maksimum jer drugačije dokazivanje, drugačiji impuls se dobije u slačionici. Referenca Ante Miše. Da, ne znam što bi, ali ne znam ko će doći za trenera Hajduka. Bilo bi interesantno sad malo raspraviti u biti koji bi trener bio najbolje rješenje za njih? Koji trener bi bio najbolje rješenje za njih? Kakav trener? Znači, meni kažem, koliko toga smo naveli vezano za vođenje kluba, mislim da trener Hajduk je po mom mišljenju u zadnjih 10 godina pod Tudorom igrao najbolji nogomet. Slažem se. 2013. 2014. Dakle. Ali Tudor s druge strane ima svoje probleme jer je karakter takav kakav je i... konflikt. Da. Recimo u nekakvoj sređenoj sredini bi on vjerojatno došao do izražaja, ali u nesređenoj sredini i on vjerojatno puca i... Sigurno dođe od te negativne strane više do izražaja u nekim kritičnim situacijama, da.
Tako da sve u svemu, Hajduk, eto, nije došao ni do play-offa, nije ni na neki način, s obzirom da nisu u 2 utakmice ostvarili nijednu pobjedu protiv Steaua, imaju neriješeni i poraz. Nisu ni koeficijentom doprinijeli. Nisu ni koeficijentom, nažalost, bila je prilika, nakon što je reprezentacija u ljeto napravila sve što je napravila, da i ove godine na neki način klubovi, da je Rijeka prošla Norvežane, bila bi u play-offu, da je Hajduk izdržao još tu minutu, bio bi u play-offu. Dinamo je ušao u skupine, ali mogao je možda i u Ligi prvaka završiti, nije, a sad ćemo se nadovezati malo i na Osijekov put, tako da nažalost na kraju ispada da se sve svodi na taj Dinamo, ostali su svoje epizode završili prerano, a sad zašto je to tako, imam osjećaj da je i kod Hajduka i kod Rijeke sličan problem, a to je da najbolji igrači nisu dali ono što su trebali. Slažem se. Ok, to je to od Hajduku, idemo na zadnji klub. Ok, evo nas u zadnjem dijelu Osijeku koji je prvi krenuo u svoju Euroavanturu, vrlo rano protiv Petrokuba iz Moldavije. Još se dojmovi iz Rusije nisu bili slegli, a oni su već igrali. Tako je, ne znam da li je završilo prvenstvo uopće, 12.7. je bio, ne znam. Ne, nije, to je 2 dana prije finala. Eto. Da. Ok, znači u biti imali su prvo te Moldavce, jednu ekipu koja je najslabija od svih ovih hrvatskih protivnika koji su spominjali sad od svih naših klubova. I nakon toga Rangerse. Ocjena sve skupa njihovog Euro izleta. Ja nekako mislim da se te Rangerse čak i moglo proći. Ja sam nekako se nadao da je to prolazno. Osijek je imao posloženu ekipu. Napravili su u biti ono što sam ja nekako razmišljao da bi i Rijeka trebala. Oni su imali formiranu ekipu i onda su još nadogradili sa par novih igrača koje su doveli. Tako da imali su apsolutno složenu ekipu, odrađene pripreme i dobro su i u sezonu ušli. Sjetimo se one pobjede protiv Hajduka doma, prvo kolo i sve to skupa. Prošli su i Moldavce i onda je došla ta utakmica sa Rangersom koja nekako asocira na ono što su oni i prošle godine prošli kad su s Austrijom već igrali. Ja isto vidim tu isti uzorak. Prva utakmica doma, nisi ostvario rezultat koji je bio očekivan ili na neki način kojim si se nadao i onda si se u uzvratu išao čupat, vadit i čak nisu oni toliko u uzvratu izgledali loše koliko su prvu utakmicu zakazali. Međutim, evo, i u uzvratu dobiješ gol, gubiš 1-0, u 90. je smanjiš, na kraju ispada da je to možda moglo biti nešto više, ali u principu oni u 179 minuta nisu njima gola dali, na kraju su dali taj jedan, u zadnjoj minuti uzvrata, ispali, ali je ostao nekako dojam da su i oni mogli dati puno više. Pa ne znam, evo ja sam u biti, nekako su mi te dvije utakmice sa Rangersima, ovo su i neko isparile iz pamćenja. Išao sam pogledat opet sažetke utakmice, malo pogledat statistike, ispada da je sve skupa Osijek više pokazao. Kad pogledamo broj prilika recimo u uzvratu, tu je negdje, znači između Rangersa i Osijeka. U prvoj utakmici imali su Rangersi možda više baš čistih prilika, ali što se tiče nekih poluprilika, što se tiče udaraca, ne znam, udaraca i u gol i pored gola, nekakvih prekida, faulova, nekako je Osijek malo više dao, više je pokazao, više inicijative je imao, a opet su izgubili. Znači tu se opet vraćamo na ono što smo govorili, na nekako iskustvo europsko. Moje mišljenje je da je Osijek naletio na neki način na novi Rangers, a pod novi Rangers mislim na ikonu Stevena Gerrarda koji je zapravo pokrenuo cijeli klub i donio mu ono što mu je trebalo da bi se vratili na stare staze slave. Od nebrojeno igrača koji su došli u Rangerse, vjerujem čak i pod nižim financijskim uvjetima nego što su im to nudili neki drugi klubovi, samo zato da bi igrali pod Stevenom Gerrardom, do toga da je napunio stadion, da je jednostavno drugačije izgleda ekipa, da drugačije izgledaju ti igrači, da im on može pružiti nešto što im malo koji trener može pružiti. Dakle, govorimo zaista, kažem još jednom od najboljih veznjaka
Europe svih vremena, ne, a možda i svijeta. Poslije Franka Lamparda. Poslije Franka Lamparda, da, definitivno, što se tiče engleskih veznjaka. Tako da, evo, imao je Osijek tu nesreću da je naišao na Rangerse, da je ista utakmica hipotetski bila prošle godine, da govorili bismo o potpuno drugačijim uvjetima. Ok, to sve stoji, ali nekako, ne znam, imaju sad recimo Rangersi nekakav polet, imaju taj nekakav, znači elan, imaju cijelu pustu atmosferu u vezi tog nekih novih Rangersa, ali evo, pošto sam direktno pratio Old Firm, sad u nedjelju ekipa Rangersa me uopće nije oduševila. Znači, od jednog Celtica koji isto nije bio nešto bajan, mislim da je Celtic ubio njihov nedavno otišli najbolji igrač Musa Dembele da bi rastavili Rangerse na prostor. To je škotski nogomet, ali kažem, jedan Celtic koji nije bio bajan, tako da evo Rangersi, mislim da su bili prolazni. Mislim da se tu Osijek možda malo previše respekta pokazao s obzirom na ime. Moramo pričati i o prodaji 3 igrača, ponajbolja u kontekstu Osijekovog neprolaženja. Ok, Barišić je tu još bio, znači Barišić je zabio gol Rangersa. Je li bio možda i osigurao transfer? Moguće, da. Grezda je vjerujem falio, ali Grezde nije bilo, mislim, od kraja prošle sezone. Znači on je u biti, ekipa se tu gradila i pripreme bez njega, vjerojatno i računavši na njegov transfer, s obzirom da ima tu klauzulu gdje biti može otići za 2 milijuna eura. I Barać? Barać. S obzirom na proljetne partije, dobro, ok, malo su se mučili sa prolaskom stopera, dobili su tog Gutija, koji isto onako, ajmo reći, bio je... Zanimljiv igračić, rekao bi niko. Bio je solidan, mislim da se malo više ipak od njega očekivalo, ali... Ok, mislim da su dosta dobili dolaskom Hentija, da nisu puno izgubili odlaskom Grezde s obzirom na Hentija. Doduše sad je on krenuo padati u formi, jedan klasičan Zekićev problem. Igrali Henti na potpuno krivoj poziciji. A može se o tome raspravljati, teško je to za reći. Da, ja sam samo htio reći, znači, ovo što smo govorili, Rangers i Osijek je također bilo lila. Rangers je opet, ajmo reći, prošao na mišiće i na iskustvo. Ali Rangersi su nakon toga i Maribora izbacili. Tako da nije sad sad po meni slične kvalitete. Nije sad ono da su oni prošli Osijeka pa su na idućoj stepenici skliznuli kao što se desilo Steaua. Da. Maribor je po meni možda ipak stepenicu iznad Osijeka. Možda ne igrački, ali ovako organizacijski i sve to skupa. Pitanje šta bi bilo na terenu, ali Rangersi su ih izbacili. Da. Tako da, po meni na kraju zasluženo Rangersi u skupinama i nažalost... Znači, to je uopće sve ovo što govorimo, znači ako kažemo biti da je bio Al Paris susret, znači da i jedna i druga ekipa da su prošle bi to bilo zasluženo. Znači ne možemo govoriti da je jedna od ovih ekipa koja je prošla, odnosno ove ekipe koje su izbacile naše klubove, ne možemo reći da je nijedan tih prolaza bio nezaslužen, po meni. Sve ekipe koje su prošle, prošle zasluženo, a kod svih bi bilo bi fair da je prošla i druga ekipa, osim u slučaju Rijeke, koja nije zaslužila proći. Tako je. Neki mudri treneri bi rekli, ako si zabio više golova, tada si zaslužio pobjediti. To su te klasične... Na kraju kada se sve zbroji, nije to bilo dobro, nije bilo u skladu sa očekivanjima. Vjerujem da su i u tim klubovima svjesni da su imali šansu, da su mogli proći, napraviti neki iskorak, zaraditi neke novce, ugraditi neki svoj dio u koeficijent, a posljedice ovog ljeta i partija protiv svih ovih klubova će se vjerojatno osjećati u dogledno vrijeme jer se taj koeficijent briše tek nakon nekog vremena. Sad jedini koji može to, ajmo reći, spasiti je Dinamo svojim dobrim partijama u Europa ligi ako do toga dođe. Skupina je mogla biti puno teža i puno gora jer oni su iz prvog šešira dobili Anderlechta, a u prvom šeširu je bilo jako puno jačih klubova i u drugom je bilo jačih od Fenerbahča, tako da Što prekinuo bi da samo da još vratimo na Osijek, da dovršimo samo što temu, jer imaš par pitanja, pa onda možemo jednu sumu napraviti sve skupa. Pošto je biti ovo Osijek, pojmo reći, drugi europski izlet od kad je klub dobio novu vlast i sve ovo prateće što je išlo uz to, vodstvo, pardon. Da li je ovaj europski izlet korak naprijed, korak iza ili tapkanje u mjestu s obzirom na prošlo ljeto?
slabije. Korak naprijed nije. Da. Korak naprijed nije. A sad između tapkanja i koraka iza, ja bih rekao da bi možda čak bio i korak iza, s obzirom da su prošle godine i PSV-a izbacili i ravnopravno igrali sa Austrijom, ja bih čak rekao da to je bio po meni i kiks, jer ako ti doma izgubiš 2-1 i onda gostima ih nadigraš i pobijediš 1-0 i na kraju ispadneš, a vidjeli smo i tu Austriju kasnije u skupini, da je ekipa koja je mogla izgubiti doma od Rijeke 3-1 pa onda pobijediti Rijeku u gostima i tako to, ali na neki način puno više je Osijek pokazao prošle godine nego ove. Sad pitanje bi bilo da su oni nekako uspjeli proći te Rangerse, koga bi dobili i kako bi odigrali, ali nekako... Koji je razlog tog koraka nazad? Ja mislim da nema ovih eksternih faktora kao što je to, ako na to ciljaš, kao što je to svijet. Ne cilja ništa, znači nije pitanje polosfjera, nego čisto da snima šta mislite. Zašto je ekipa, znači koja je, kažem, ostalo 8 igrača 11 na okupu, koji su, ovo što je rekao, nadogradili na ključnim pozicijama svoju ekipu, koji imaju istog trenera, koji su imali biti mirno ljeto, zašto je ta ekipa napravila korak nazad? Htio sam reći da možda nemaju dovoljno iskustva igranja Europe. Nije ni Rijeka imala dovoljno iskustva pa su prve godine... Izbacili Stuttgarta, ali je i Osijek izbacio PSV u svojoj prvoj sezoni. Je, i Rijeka je u svojoj drugoj sezoni opet ušla u Europsku ligu. Rijeka je te prve sezone u biti sa Žilinom visila, kao što je recimo ove godine Hajduk možda visio sa Steaua-om, pa je Rijeka okrenula to na svoju stranu. Kad se sjetimo uzvrata u Žilini, gdje je bilo Lila, dobro, ajmo reći ono, ali ne znam, iskreno što se tiče Osijeka, opet se postavlja pitanje, oni imaju ok ekipu, ali da li ta ekipa ima nešto za nešto više, je pitanje. Jer i taj Bočka je dobar igrač, ali je čudan igrač. Baš je jako neobičan. Jako neobičan, pitanje jako čudan igrač. ambicija kluba, naravno, kako se postavi vodstvo. To je ono što imaju i na... Englezi dobar izraz mercurial. Da ne znaš iz sada u sad kakav će on biti. Prošle godine je bljesno, nosio je ekipu za sobom, ove godine ga nema. Opet je zabio fenomenalan gol Slobodnjaka. Je, ali mislim da su oni sada prodajom Barišića, prodajom Grezde ipak i oslabili svoju ekipu. Očito računaju da u HNL-u mogu, jer vidjeli smo... To je moje sljedeće pitanje, što mogu? Pa ja sam to rekao već i u emisiji o HNL-u, da ja njih vidim kao ekipu koja bi trebala zauzeti čvrsto treće mjesto, ispred Hajduka. A možda i zaprijetiti Rijeci. A možda i zaprijetiti Rijeci. Iako Osijek je sada drugi. A Dinamo? Mislim da ne. Opet povlačiti tu tezu Dinamove europske jeseni obaveze. Mislim da će Dinamo ove godine izdominirati HNL-om, da će to biti jedna od onih sezona koja će vjerojatno u 11. mjesecu već biti riješena. A onda između Rijeke i Osijeka, isključivo zbog čudne Rijeke, bi moglo biti nekakvih trzavica, ali nekako dolazite se do zaključka da će Dinamo ipak pobjeći, Rijeka da bi mogla nekako čvrsto drugo mjesto imati, a Osijek s obzirom na Hajduk koji je takav kakav je, bi trebao biti za treće mjesto, ali opet to ima neke svoje draži, jer sa lošim Hajdukom dolazimo do toga da će neka druga ekipa možda bljesnuti. Sad smo vidjeli da je Gorica ušla u dobar ritam, tako da što se HNL-a tiče bit će ipak zanimljivog nogometa, a što se tiče Europe, evo sve se svelo na taj Dinamo, ostalih više nema. Ali ajde, gledat ćemo Dinamo, gledat ćemo i analizirat ćemo, pričat ćemo i evo, sva sreća da brzo počinje, za 10 dana je već, mislim, kada igraju sa Fenerbahčevom prvu utakmicu, negdje otprilike 15. 16. ja mislim, tako da, ili za 2 tjedna, ali u svakom slučaju, bitno je da imamo barem jednog predstavnika u skupu, jer da je Dinamo skliznuo europska sezona bez našeg predstavnika, nije to. Bitno je da imamo barem jednog predstavnika,
bilo je zanimljivo onih sezona kad su i Rijeka i Dinamo igrali, 29. upravo utakmice. znači za 2 tjedna. Bilo je interesantno i kad su i Rijeka i Dinamo istovremeno igrali skupine. Mi smo se nekako nadali da ćemo u dogledno vrijeme možda dogurati do 3 predstavnika, ali nažalost moramo se zadovoljiti sa samo jednim. Znači sve glavno možemo reći da je bilo, znači europsko ljeto je bilo neuspješno. Neuspješno i to Rijeka kao najveće razočarenje, a Hajduk i Osijek su podjednako razočarali jer su imali protivnike koji su bili prolazni, a na kraju su ih izbacili. Više sreće iduće godine, nogomet će se i iduće godine igrati, ali evo, mi smo nekako težili da možda imamo i 2 kluba u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Ne treba gajiti neke iluzije da ćemo imati možda i 2 kluba koji će i približiti se, ali dovoljno ti je da si tamo u Ligi prvaka pa i to ispadanje iz te Ligi prvaka te automatski baca u dobru poziciju za ući u skupinu Europa lige. I financijski naravno sve to što nosi taj plasman. Mislim, što se tiče koeficijenta, mislim da to nije tragedija jer znamo ono da u biti veći broj klubova ti nosi onda i veće dijeljenje koeficijenta, znači na 5 klubova, taj 5. klub kod nas nekako nema definirano po jakosti koji je taj 5. klub. S obzirom na, evo, recimo ove godine što može biti Gorica. Lani je to možda mogao biti Inter, Slovan ili Lupo, ti si neko klub na toj 5. poziciji kod nas izmijenju stalno. Čekamo da istrate neki iskorak s obzirom novog vlasnika, tako da ne mora nužno biti tragedija, nekav loši plasman ili eventualno padanje na ljestvici, jer će na to onda biti nosi više utakmica sa lakšim predstavnicima na početku, gdje ćemo onda opet taj koeficijent buildat, tako da ja mislim da je naše realno mjesto je tu 16. I mislim da više od toga i da je nerealno, manje od toga isto tako. U Ligi 10 imati 5 klubova koji idu u Europu, mislim da je zaista previše. Da i to je isto, neko jednostavno logičkog razvoja. Nedovoljna kvaliteta same lige. Kvaliteta da, ali nedovoljna kvaliteta za imati 5 klubova u Europi koji će biti konkurentni. Slažem se. Ok, to je to od nas. Nadamo se da će uskoro slijediti sljedeća emisija. Brzo nam slijedi i završetak prve četvrtine HNL-a, o tome će sigurno ići emisija, ali postoji mogućnost da neka nova tema uleti do onda. Hvala vam na slušanju, pozdrav od ekipe FFA-a. Pozdrav.